Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese rirabareba. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yatangaje ko mu mujyi wa Kigali mu minsi ibiri iri imbere amazi agiye kubura, ubwo amazi azabura amasaha abiri amazi akongera akagaruka. WASAC yatangaje ko impamvu amazi agiye kubura by'akanya gatonya, hari ibigega barimo bongera. Ibi bigega barashaka kubyoza bakabisuka amazi, bivuze ngo umujyi wa Kigali rero bazaba bawukupiye kubera ko aya mazi nagera mwa bino bigega aya mazi azasohokamo ameze nabi. Niyo mpamvu aya mazi bakoze inzira azajya asohokeramo atageze muri robine zanyu. Niyo mpamvu rero WASAC yongeye gufunga amazi. Bisobanuye ko rero mu karere ka Nyagatare abaturage rero baracyafite ikibazo cyo kujya kuvoma mu kabande kandi bishyura amazi. Ubwo twagerageje kuvugana n'umukuru wa WASAC hano mu mujyi neza hepfo ya 250, niho twagerageje kumusanga aho icyicaro cyabo kiri. Gusa tubwe yuko amazi mu karere ka Nyagatare bamwe na bamwe aribo bafite amarobine, gusa mu rugo bakina bake nta marobine bafite. Impamvu rero bajya kuvoma mu kabande nuko nta marobine bafite. Noneho abantu bafite amarobine amazi abageraho, ariko murabizi ko mu karere ka Nyagatare ni ahantu hakunze kuva izuba ryinshi cyane, ubwo n'ibyatsi byuma. Bivuze ngo rero hari igihe amazi hano aba yabaye makenya, bivuze ngo amasoko aba yagabanutse, bivuze ngo bamwe bakayabona abandi bakayabura, ariko nta muntu cyangwa nta minsi ibiri igishira amazi yabuze muri Nyagatare. Yongera dusobanurira yuko abantu bavuga yuko babuze amazi, abo ngabo ni babandi baba batarishyuye, ugasanga amarobine yabo barayacomokoye. Kuko ndebye n'umuturage twari turi kumwe nasanze konteri nayo iri kuri robine. Nongera ndamubaza, namubwira ati se kubera iki uri kuvuga yuko n'amazi mubona kandi mbona konteri yawe yaravuyeho? Yagaragaje yuko umukozi wa WASAC yaje akamukuriraho konteri akahita yijyana, nta yindi nteguza mu bwe cyangwa atamusabye kwishyura amazi. Ni mu gihe agiye kwishyura amazi agategereza yuko bazamushyiriraho iyi konteri, araheba. Nahise mpamagara kuri WASAC bahita bohereza iyi konteri y'uno mugabo, ariko uyu mugabo nahise atanga amande yuko ndetse atishyuye amazi bakarinda gukuraho konteri. Bivuze ngo umuntu bakuyeho konteri yishyurwa ari uko ayo mande wayatanze. Bisobanuye ko rero nawe nimba utarishyura amazi, WASAC yongeye kwibutsa abantu bose batarishyura amazi kujya bishyura amazi hakiri kare kugira ngo aya mafaranga yabo ajye mu kigega kugira ngo abashe kugira ibindi akora. Ese mwari muzi yuko WASAC na REG ari ibigo bya leta? Ese ibi bintu ntabwo mwari mubizi? Bivuze ngo ibi ndaza kubigarukaho mu kiganiro ngiye kubabwira, cyangwa ibi ngiye kubigarukaho. WASAC ni ikigo cya leta, REG ni ikigo cya leta. Bivuze ngo ibi byombi ni ibigo bya leta. Nimbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasubira TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Yari incamake, bivuze ngo ngiye kurambura amakuru mu buryo burambuye. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni irya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu gihugu cy'u Rwanda. WASAC yagaragaje yuko mu minsi itatu iri imbere amazi agiye kuburaho nk'amasaha nk'abiri, ubwo bazaba barimo boza ibigega. Ndavuga ibigega biri kubakwa kugira ngo umujyi wa Kigali utazongera kubura amazi. Bivuze ngo rero iri ni itangazo yashyize hanze kugira ngo abaturage bafite ibigega babavomere mu bigega byabo byuzure. Abafite amarobine ndavuga amabuni babe bakivomera amabuni yabo, bitegure ko amazi azabura amasaha abiri yonyine. Bivuze ngo rero nta kintu bizica, nta n'ikintu bizangiza. Irindi tangazo ryahise riza ryihuta kandi naryo rireba abanyarwanda. Irindi tangazo ni irya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. Hari ahantu hari kubakwa urugomero rw'amashanyarazi. Ndavuga uru rugomero ruherereye mu karere ka Nyagatare. Ubwo runo rugomero rugiye kuzatwara miliyari 15 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ndaza kugaruka kwa runo rugomero, ariko REG yongera kuvuga yuko abantu basigaye bacanira ubuntu. Ndavuga abantu basigaye bafata insinga bakazisobekeranya bagacana umuriro w'ubuntu. Bivuze yuko rero REG nibafata bazacibwa amande ndetse bakabahereza igihano cyo kubazimwa umuriro burundu. Bivuze ngo abantu batekinisiye baza bakaza kukwesitara bagakorera mu makashi power. Bivuze ngo nta museke cyangwa aba bakozi muzana
bazana cyangwa baba ngaba bandi baza ngo barabyigiye, nta muntu wemeye gukora muri cash power. Buriya cash power ikorwamo n'umukozi wa REG, kubera ko buriya cash power urushobora kuyikoramo nabi ugaturitsa inzu yose. Bisobanuye ko rero gira umutekano ndetse ukuyifashisha abakozi ba REG mu gihe ugize ikibazo ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, ndavuga amashanyarazi. Ariko ndaza kubasobanurira ko ikigo cya REG ari icya leta ndetse n'ikigo cya WASAC ari icya leta. Bivuze ngo ibi byose ni ibigo bya leta, kubera ko impamvu, reka mbahereza nk'urugero, hari igihe mu karere yenda kadafite umuriro, uretse ko mu turere twose twacu tugize igihugu cyacu cy'u Rwanda twose dufite umuriro. Hari igihe mva ngo mu karere ka Hengo bahawe umuriro amakashi power y'ubuntu, bivuze ngo rero iki kigo ni icya leta gishamikiye kuri leta, ariko ntibivuze yuko abaturage batakwishyura, kubera ko impamvu bishyura murabizi ko abakozi baba bakoramo imiyoboro, insinga, ibintu byose biba bikenewe kwaguka. Noneho WASAC nayo ni ikigo cya leta. ngo gute WASAC nayo murabizi yuko harimo imiyoboro cyangwa ahantu hagiye hatandukanye usanga barubatse amariba ku muhanda wo kuvomeramo amazi y'ubuntu, ugasanga ngo hamwe barishyura igiceri cya veni, abandi barishyura igiceri cy'icumi. Bivuze ngo rero ibi byose ni leta iba yabikoze kugira ngo yegereze abaturage amazi hafi, kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze. Icyo bisobanuye ngira ngo murabyumva, ibi byose biba byarashyizwe hafi kugira ngo bifashe abaturage, kubera ko muzehe wacu, ndavuga perezida w'u Rwanda, yaherutse kuvuga yuko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda agomba kugitaka akakigira umucyo, ndetse n'abanyamahanga ku buryo bazajya bifuza igihugu cyacu bakakibura. Bivuze ko rero abantu benshi b'abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Rwanda babayeho neza, kandi ntabwo bifuza gusubira iwabo, kubera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, isuku, ndetse ibintu byose turabyujuje, aho dufite umubyeyi wacu dukunda kandi duhora dushimira ibyo tugezeho niwe tubikesha. Ndavuga umubyeyi wacu Paul Kagame, turamukunda kandi tuzahora tumutora. Ubwo tumukunda nk'abanyarwanda twese dutuye mu gihugu cy'u Rwanda, turamukunda 100% nk'uko tujya tumutora 100%. ngira ngo tuzakomeze tumutore ndetse tunamushyigikire, tumubere akabando, nawe atuyobore kugira ngo atuyobore neza, ariko n'ubundi atuyoboye neza. Nimba ariko bwa mbere ugeze ko no muyoboro, iyaranje ukore subscribe, ufungura inzogera kugira ngo njye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku bibazo by'abaturage bimaze iminsi bivurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ngo abaturage batishoboye basenyewe inzu, ubwo izi nzu basenyewe batarazishumbushwa, kandi izi nzu zikaba zari ziri mu bibanza bya leta. Bivuze ngo abaturage bafashe bubaka ku bibanza bya leta, bubaka hatemewe n'amategeko, ndavuga ko bubatse mu manegeka, inzu zabo barazisenya, bakaba bari gusaba nimba bashumbushwa bakabahereza ahandi ho kuba. Mu gihe abaturage bari batuye muri Banyahe mu mujyi wa Kigali bimuriwe na Noruveje, nk'uko mubona kuno mudugudu wa Noruveje. Bivuze ngo abaturage barekaramye, harimo abagiye gutuzwa na Noruveje, bivuze ngo bose babatuje na Noruveje. Bivuze ngo ikibazo cyabo cyarakemutse, ariko hari umuturage umwe yagaragaye avuga ngo kubera ko Ndimbati nawe yaratuye muri Banyahe, ngira ngo Ndimbati muramuzi, umukinnyi w'amafilimi ukina muri ba Papa Sava, nako ukina muri Papa Sava, ndavuga Ndimbati nawe yaratuye muri Banyahe, ubwo yari yarirangije akubaka ahantu basaba ko babimura, barabashumbusha babahereza muri babahereza Noruveje. Mubizi ko Noruveje hari umudugudu mwiza cyane, cyangwa umudugudu w'icyerekezo. Ni buriya na Ndimbati nawe niho atuye, ariko Ndimbati yakoze ikosa rimwe. Ndimbati uno mudugudu aho bamutuje arafashe arakodesha, nawe ahita ajya gukodesha ahandi. Bisobanuye ko rero Ndimbati ni umunyabwenge cyane. Bivuze ngo Ndimbati amaze kugera ku rwego rwiza, aho bakinana na Papa Sava mu maseri yagiye atandukanye, cyangwa mu mafilimi agiye atandukanye. Ese nze kuza kugaruka ku buzima bw'abasitari batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo nzabishakira umwanya mbikorere ikiganiro cyabyo. Narindi kubijyanye n'abaturage bimuwe bakuye muri Banyahe bakajyanwa mu duce dutandukanye. Hari umuturage umwe yavuze ngo we naho kuba yabonye, ariko uyu muturage twamwohereje guhera ku mudugudu agakurikirana ikibazo cyiwe. Gusa twasanze uyu muturage mu gihe bimura abandi we ntago yari ahari, ndetse n'inzu yiwe yari yenda gusenyuka ubwo yari yarahavuye yaragiye. Bivuze ko rero baje kubarura ba nyir'inzu ntiyabahari cyangwa ntibahamusanga, ubwo we atigeze yandikisha ku bazahabwa amazu. Akavuga yuko rero nta bushobozi afite, nawe afashijwe bamuhereza aho kuba.
ni mu gihe rero ibi ngibi nabyo byaje mu byemezo by'inama y'abaminisitiri. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze, ibahezagire. Bivuze ngo ibiganiro bya Kidasamura TV Rwanda nakagaruka. Ubwo reka tugaruke ku bakobwa bafashwe ku ngufu, ku bujura buri kubera mu mujyi wa Kigali ndetse n'ibivurwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Babizi ko Bukavu haherutse gushya, ndavuga mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo haherutse gushya, amavideo n'abashyiriye hanze. Gusa nanone haje indi nkongi y'umuriro. Bivuze ngo nayo ndaje nyibashyire kuri Kidasamura TV Rwanda murebe uburyo ki Kongo, ndavuga Bukavu, harimo harashya ndetse inzu bari kuvuga ko zatwitswe n'umuriro wa gaze. Bivuze ngo ni gaze yaturetse izi nzu zirashya. Imana ibarinde bahereza umugisha. Wakoze subscribe w'agaciro, no utarakora subscribe ukora subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yize. Bivuze ngo Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho dufite abambasaderi Kongo, mu Burundi, Tanzania, naho ngaho tugarukiraho kabyarawe. Ntabwo turagira ku rwego rwo kuba twahemba abanyamakuru benshi mu gihugu cy'u Rwanda, mu turere dutandukanye: Kayonza, Nyagatare, Rwamagana, Rwemasha, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Hose tuhafite abanyamakuru impande n'impande baba bari gukorana na Kidasamura TV Rwanda. Ubwo njya gukorana ikiganiro na Ndahiro Papi Valesi ukora kuri BTN TV Rwanda, ngira ngo murabyibuka ko iyi video yiwe nayo ndaza kongera nyishije kuri Kidasamura TV Rwanda muyirebe. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahereza umugisha, ibahezagire. Turabakunda cyane, amena. Vugira ngo amena. Nimba ibyo ukora byose haba harimo Imana, mvugira ngo amena. Ntago wasenze cyangwa ujya avuga ngo warasenze uburiki. Niyo mpamvu ikiganiro cyanjye iyo ndi kugisoza nshyiramo Imana, kubera ko Imana niyo itushyigikira mu byo dukora, ndetse Imana